mu gihe intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 uhanganye n'igisirikare cya leta, Joseph Kabila wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'igihe kirekire acecetse, ariko ashinjwa n'uwamusimbuye ko ari we ntandaro y'intambara irimo kuba muri icyo gihugu. Noneho nawe yagize icyo avuga kuri iyi ntambara, ashinjwa gutera inkunga. Yashinje Perezida Felix Tshisekedi wamusimbuye kuba umunyagitugu ukomeje gutuma igihugu cyisanga mu ntambara. Mu bitekerezo yatanze mu kinyamakuru Sunday Times cyo muri Afurika y'Epfo, Kabila Joseph yavuze ku buryo bwo gukemura ibibazo by'amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo, avuga ku mutwe wa M23, avuga ku ngabo za Afurika y'Epfo zoherejwe mu burasirazuba bwa Kongo n'ibindi. Reka tubivugeho. Ni inkuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye birimo BBC, igihe.com, Jeune Afrique n'ibindi. Ni inkuru twasomye muri ibyo binyamakuru. Kabila Joseph yavuze ko mu ntangiriro z'umwaka wa 2019 Afrika yose ndetse n'isi yose babonye bwa mbere mu mateka ihererekanwa ry'ubutegetsi rinyuze mu mahoro hagati ya Perezida ucyuye igihe na Perezida mushya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati gusa ibyishimo byabaye iby'akanya gato kubera ko Perezida Felix Tshisekedi yahise atesha agaciro amasezerano mu bya politike yari yemeranyijweho. Bwana Kabila yavuze ko kuva icyo gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yazahaye cyane, iva habi ijya habi kurushaho, kugera aho igihugu gishobora kwisanga mu ntambara ishobora guhungabanya akarere kose. Ati igihugu kirenda guturika kubera intambara. Ati niba ikibazo n'imizi yacyo bidakemuwe mu buryo bwa nyabwo, imbaraga zo kugikemura zizaba zibaye imfabusa. Perezida Joseph Kabila usanzwe ari umusenateri muri Sena ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko mu kugarura amahoro mu burasirazuba bw'iki gihugu ngo ari ingenzi cyane gukemura ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro y'imbere mu gihugu n'ifite inkomoko mu mahanga igaragara ku butaka bwa Kongo. Atariko bitandukanye n'ibyo ubuyobozi bwa Kinshasa bushaka ko buri wese yemera, ikibazo ntabwo kirangirira ku bikorwa bya M23, bisobanurwa nabi bikagaragazwa nk'ibikorwa by'umutwe urwanya ubutegetsi ukorera mu kwaha kw'igihugu cy'amahanga, cyangwa se kutumvikana hagati y'abaturanyi u Rwanda na Kongo. Yavuze ko ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bihera mu 2021 kandi bikaba urusobe rw'ibintu byinshi. Ibyo bintu byinshi birimo ibijyanye n'umutekano ndetse n'ubuzima bw'abaturage, ariko icy'ingenzi kurusha ibindi gishingiye kuri politike. Ati ibi byose birenzwe ingohe n'abafatanyabikorwa ba Kongo, yaba ibihugu n'imiryango irimo na SADC. Yavuze ko ubuyobozi buriho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwirengagije amasezerano yasinywe agamije gukemura iki kibazo. Atanga urugero ku biganiro byahuje abanyekongo muri hoteli ya Sun City muri Afurika y'Epfo, byaje kurangira habayeho amavugurura mu itegeko nshinga mu 2006. Avuga ko ibyo biganiro byagizwemo uruhare na Kweti Masaya wahoze ayobora Botswana na Thabo Mbeki wayoboye Afurika y'Epfo. Ngo ibi biganiro byatumye intambara yari imaze igihe ihosha, amahoro araboneka ku buryo igihugu ngo cyabashije gukora amatora inshuro 3 zikurikiranya nta nkomyi, hakabona ihererekanya ry'ubutegetsi mu mahoro. Ubu rero ngo aya masezerano yarenzweho, itegeko nshinga n'andi mategeko birirengagizwa. Kuri we ngo mu 2023 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habaye amatora nyirarureshwa kubera ko yakozwe hirengagijwe amahame mpuzamahanga n'ibindi byose. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi baracecekeshwa kugira ngo Perezida wa Repubulika abe ari ugira ijambo wenyine mu gihugu. Ati Tshisekedi yaraneruye, atangaza ashize amanga gahunda yo guhindura itegeko nshinga. Ati ingaruka zabyo ni umurengera. Habayeho gusubira inyuma bikomeye muri demokarasi, ubutegetsi buriho bucecekesha uwo ari we wese batavuga rumwe. Ati terabwoba, itabwa muri yombi rinyuranije n'amategeko, ubwicanyi hamwe no gusunikira mu buhunzi abanyapolitike, abanyamakuru, abavuga rikumvikana barimo n'abayobozi b'amadini biranga ubutegetsi bwa Tshisekedi. Yavuze ko igihugu kiri mu madeni menshi mu gihe yari yarayagabanyije mu 2010, ariko ngo ubu ngubu yongeye kuzamuka bidasanzwe ku buryo ngo biteye kwibaza hazaza h'igihugu. Ati uburyo bwari bwo bwose bwo gukemura ikibazo hirengagijwe umuzi wacyo urimo imiyoborere mibi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo,
ati ntabwo buzigera buzana amahoro arambye. Ati inshuro nyinshi itegeko nshinga n'uburenganzira bw'abantu byarahonyowe muri Kongo. Ubwicanyi ntabwo busiba gukorerwa abaturage ba Kongo bikozwe n'abapolisi hamwe n'ingabo z'igihugu. Ati ibingibi ntabwo bizigera bihagarara kabone niyo ibiganiro byatanga umusaruro hagati ya Kongo n'u Rwanda cyangwa se ingabo zigatsinda umutwe wa M23. Joseph Kabila kandi yanagarutse byihariye ku ruhare rw'umuryango uhuza ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo SADC muri iyi ntambara. SADC yohereje ingabo zayo mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko Afrika y'Epfo, yohereza y'abasirikare benshi kurusha Tanzania na Malawi. Bari bagiye kurwanya M23. Kuri iyi ngingo, Kabila Joseph yavuze ko uyu muryango ukwiriye kuba wigira ku mateka kandi akababaro k'abaturage ba Kongo bahora bataka bagaragaza ko batishimiye imiyoborere y'igihugu cyabo kagahabwa agaciro. Yavuze ko imiyoborere mibi igihugu kirimo izakomeza kukijyana mu manga, yaba mu bibazo bikomeye bishingiye kuri politike, ku mutekano, ku nzego zidahamye, ku makimbirane ashobora kuvamo intambara n'ibindi. Kuri we, kohereza ingabo n'ibikoresho bya gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ntabwo biteze gukemura ikibazo, ahubwo ngo ni uguta imbaraga n'ubushobozi mu gushyigikira ubuyobozi bw'igitugu, aho gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugana kuri demokarasi, amahoro n'ituze, bityo ikagirira umumaro ibihugu byo muri Afrika y'Amajyepfo n'umugabane muri rusange. Ati isi irimo kureba uko Afrika y'Epfo yitwara mu gihe izwi ku bumuntu n'indangagaciro, irakomeza kohereza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gufasha ubutegetsi bw'igitugu, ikabangamira indoto z'abaturage ba Kongo. Bwana Kabila yatanze iki gitekerezo nyuma y'iminsi mike abantu ba hafi bo mu ishyaka rye PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, bavuze ko hari umugambi wo gukora ibishoboka byose iri shyaka rigasubira ku butegetsi. Mu minsi yashize, Kabila yahuriye i Nairobi muri Kenya na bamwe mu bantu be ba hafi batangira kwiga kuri uwo mugambi. Ni mu gihe ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bumushinja gukorana n'umutwe wa M23. Perezida Felix Tshisekedi aherutse kuvuga ko nyirabayazana w'iki kibazo udakunze kuvugwa ari uwo yasimbuye, Joseph Kabila. Mu gihe ingabo za Kongo zikomeje kwitwara nabi ku rugamba, Perezida Tshisekedi yatangiye kureba uko yakorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu by'Uburayi mu bijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro y'igihugu cye kugira ngo ibyo bihugu bimufashe guhangana na M23. Amakuru y'iyi mikoranire ya Perezida Tshisekedi na Amerika yagarutsweho n'ikinyamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika The New York Times. Ni ikinyamakuru cyavuze ko ubu Tshisekedi yemeye guha Amerika n'abanyaburayi ku mabuye y'agaciro y'igihugu cye kugira ngo arebe ko bamufasha guhangana na M23. Binyuze muri uyu mugambi, Perezida Tshisekedi ngo yifuza ko ibi bihugu by'Uburayi na Amerika birushaho gushyira igitutu ku Rwanda rushinjwa gufasha M23. Iki kinyamakuru cyanditse ko Perezida Tshisekedi atekereza ko guha amabuye y'agaciro ibi bihugu ngo bishobora gutuma iki gitutu cyiyongera ndetse igihugu cye kikabona amahoro. Urwego rw'ubucukuzi muri Kongo rwari rumaze igihe kinini cyane rugaragaramo umubare munini w'ibigo binini by'Abashinwa birubyaza umusaruro kurusha Amerika n'Uburayi. Aya makuru agiye hanze mu gihe ibihugu nk'Ububirigi, Ubudage na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangiye gushyira igitutu ku Rwanda ndetse bivuga ko bishobora kurufatira ibihano. Amerika iyo yanafatiye ibihano General Retired James Kabarebe, umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda, imushinja kuba umuhuza w'u Rwanda na M23. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bihugu byo ku isi bifite umutungo kamere mwinshi cyane cyane ujyanye n'amabuye y'agaciro. Bafite zahabu, diamant, cobalt, coltan n'ibindi byinshi. Iki gihugu gifite kandi umutungo kamere utarakorwaho ubarirwa muri miliyari 2024, niko ikinyamakuru Igihe cyanditse. Ibi ngo bituma aricyo gihugu cya mbere gikize ku isi hagendewe ku mutungo kamere wacyo mu gihe wose waba utunganyijwe. Bibarwa ko 48% bya cobalt yacurujwe ku isi yose mu 2013 yavuye muri Kongo. Imibare ya vuba yerekana ko 60% bya cobalt iri ku isi iri muri Kongo, ni toni miliyoni 36. Perezida Tshisekedi
afashe iki cyemezo mu gihe n'ubundi amabuye y'agaciro ya Kongo yari asanzwe afitweho ijambo rikomeye n'amahanga, ndetse byemezwa ko ufiteho ijambo kurusha abaturage ba Kongo ubwabo. Mu masezerano afite agaciro ka miliyari 300 z'amadolari, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasinyanye na sosiyete zitunganya amabuye y'agaciro zo mu mahanga, bibarwa ko 3% by'aya madolari ari yajya muri Kongo, andi yose akigira mu mifuko y'abanyamahanga. Bibarwa kandi ko 40% bya diama icukurwa mu bice bya Kasai no muri Kivu zombi n'utundi duce nka Maniema na Katanga ijyanwa mu mahanga mu buryo bunyuranije n'amategeko. Niko binagenda ngo kuyandi mabuye y'agaciro. Inshuro nyinshi President Tshisekedi yavuze ko intambara ahanganyemo na M23 iterwa n'u Rwanda rushaka gusahura igihugu cye. Gusa umuvugizi wa AFC M23 Bwana Kanyuka Lawrence aherutse kubinyomoza no guhakana ibi. Yavuze ko batarwanira amabuye y'agaciro kubera ko mu bice bafashe harimo ibitarimo n'amabuye y'agaciro. Atugiye Bunagana na Rucuru nta mabuye y'agaciro wahabona. Ati intambara yacu niyo guharanira kubaho. Ati Kinshasa iraduheza ikatwita abanyamahanga, ariko twebwe ntabwo turi abanyamahanga, turi abanyekongo, turi iwacu. Ati tugomba kubaho, nicyo cyambere. Ati iyo duharanira ntabwo ari amabuye y'agaciro, ni ukubaho. Yagaragaje ko badaharanira uburenganzira bw'ubwoko bumwe, ko ahubwo baharanira uburenganzira bw'amoko yose. Atanga urugero rwo kuba komoka Kasai ariko akaba ari mu ihuriro AFC M23. Ati turwanira amoko yose, twebwe ntabwo turi abaheza nguni bishingiye ku moko nka Tshisekedi ufata bamwe akabashyira ku ruhande agashyiraho politike y'ikimenyane. Uyu mutwe wa M23 uvuga ko intego yawo itari ugukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa, ko ahubwo ari ukubusaba kureka kwica abaturage. Ibi bishimangirwa no kuba uyu mutwe ikintu cya mbere usaba ari ukwemererwa kugirana ibiganiro na President Tshisekedi kugira ngo harebwe uko hakemurwa ikibazo. Gusa leta ya Kongo yavuze ko itazigera iganira n'umutwe wa M23. Ibi President Felix Tshisekedi yabisubiyemo mu mpera z'icyumweru gishize, ubwo yari yahuye nabo mu ishyaka rye ndetse n'andi mashyaka ari mu bufatanye n'ishyaka rye. Biyemeje ko iki kibazo kizakemurwa n'intambara. Gusa birasa naho intambara itarimo gutanga umusaruro. Ubu biravugwa ko ingabo za Afrika y'Epfo zari zimaze iminsi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanya n'ingabo za Kongo kurwanya M23 ngo zigiye gutaha zinyuze mu Rwanda. Afrika y'Epfo yohereje ingabo zirenga 2900 mu butumwa bw'umuryango w'ubukungu n'iterambere ry'ubukungu bwa Afrika y'Amajyepfo SAMIDRC. Izi ngabo zajyanye n'iza Malawi na Tanzania, zisanga y'iz'u Burundi zinifatanya n'iza FARDC, Wazalendo, abacanshuro b'abanyaburayi, FDLR n'abandi. Gusa M23 yakomeje gufata ibice bitandukanye itsinda izi ngabo. Havuzwa abasirikare 14 ba Afrika y'Epfo bapfuye. Goma irafatwa. Abasirikare ba Afrika y'Epfo bari muri Goma bazengurukwa na M23. Ingabo za Afrika y'Epfo zahagaritse imirwano. Ihurizo risigara ku kumenya uko zizava mu burasirazuba bwa Kongo kubera ko ikibuga cy'indege cya Goma cyangiritse. Inteko ishinga amategeko ya Afrika y'Epfo yamaze iminsi yose igitutu President Ramaphosa ngo acyure ingabo z'igihugu zireke kwicirwa mu mahanga zizira inyungu z'umuntu ku giti cye. Umuvugizi wa AFC M23 Kanyuka Lawrence aherutse kubwira itangazamakuru ko igihe kigeze nk'ingabo za Afrika y'Epfo ziri mu bigo bya MONUSCO zitahe, ndetse ngo bagiye kuzireba bazibwira ko inzira ishoboka zanyuramo ari ukwambuka umupaka w'u Rwanda. Ati byavuzwe kenshi ko twe twiteguye kubaha inzira bakagenda. Ati ikibuga cy'indege cya Goma ubu ntabwo byashoboka ko bagikoresha. Ati hari ibisasu byinshi bigitezemo n'inzira y'indege yuzuye ibinogo kubera ibisasu byaharashwe. Ati twababwiye ko bashobora kunyura mu Rwanda bagasubira iwabo. Ati twebwe nta kibazo tubifiteho. Ati twababwiye ko nubwo barimo kuba mu birindiro bya MONUSCO ariko bagomba gusubira iwabo. Amakuru avuga ko abasirikare bazanyura ku mupaka w'u Rwanda bakahanyura ari 189 bakomeretse, barimo 5 barembye cyane n'abagore 2 batwite. Izi ngabo zageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mpera z'umwaka 2023. Depite Karl Niehaus mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka yavuze ko u Rwanda rwahaye Afrika y'Epfo inzira yo kunyuzamo imirambo, ariko Afrika y'Epfo ivuga ko byaba ari agasuzuguro.
uyu mudepite wo muri Afurika y'Epfo ati Perezida Kagame yahaye Afurika y'Epfo uruhushya rwo gukoresha inzira yo mu Rwanda, atari ko Afurika y'Epfo ibibona nk'agasuzuguro, ihitamo kudakoresha ayo mahirwe. Abadepite ba Afurika y'Epfo bashinje Perezida Ramaphosa kohereza ingabo z'igihugu gupfira mu mahanga mu nyungu ze bwite. Bavuga ko umuryango we n'aba hafi ye bakura inyungu nyinshi mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo, bikavuga ko yararimo kubaharurira inzira kugira ngo bazajye kuyacukura mu burasirazuba bwa Kongo nta nkomyi. Aba badepite bibazaga kandi uburyo mu bihugu 15 bigize SADC ibihugu bitatu ari byo byohereje ingabo gusa muri iki gihugu, ibindi bigahitamo kwifata. Nyuma yo kwigarurira ibice byinshi muri Kongo, umutwe wa M23 n'ihuriro AFC muri rusange barimo kugira imbaraga cyane kuruta uko byari byitezwe, aho bamwe mu banyapolitike bakomeje kwiyunga kuri bo. Umwe mu bamaze kwiyunga na M23 ni Crispin Kachale, wari umuvugizi w'umuryango Panzi Foundation uyoborwa na Dr Denis Mukwege. Uyu mugabo ubarizwa mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, mu kiganiro n'itangazamakuru yatanze ku itariki ya 22 y'uku kwezi, yavuze ko iki cyemezo cyo kwinjira muri AFC M23 yagifashe agikuye ku mutima. Ati ninjiye muri M23 ku bushake bwanjye mbikuye ku mutima. Avuga ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bushyize imbere intambara, ivangura amoko no gusahura igihugu, ngo ubutegetsi buzahinduka hakoreshejwe intwaro. Ati ntabwo byumvikana uburyo umuntu ashobora kwiharira miliyoni 100 z'amadolari wenyine, akibagirwa abarimu, akibagirwa abaganga n'abakozi muri rusange. Ati twaravuze ngo ntabwo bisobanutse. Turashimira M23 yatambamiye uyu mukuru w'igihugu washaka kwigira umunyagitugu, ashaka guhindura itegeko nshinga. Uyu mugabo yashimangiye ko nubwo yinjiye muri AFC M23 ariko ngo azakomeza kuba umuyobozi mukuru wa radio yitwa Sven Radio, kandi ngo izakomeza kuvuganira abaturage. Ikinyamakuru Congo Daily cyanditse ko Denis Mukwege wigeze kwiyamamariza kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 2023 ngo asa n'ugifite uwo mugambi wo gukomeza guhatanira kujya ku butegetsi. Crispin Kachale yinjiye muri M23 nyuma ya Reverend Nicolas Kyalangaliwa, wari mu muryango utari uwa leta ukorera muri Kivu y'Amajyepfo wa Matata Ponyo. Ibitangazamakuru byo mu burasirazuba bwa Kongo byanditse ko abavuga rikumvikana muri Kivu y'Amajyepfo bagaragaje ubushake bwo kwifatanya na M23 ku mugaragaro, bitandukanye n'uko igoma byagenze. Ibi birakorwa mu gihe ihuriro AFC M23 rivuga ko ryiteguye kubahiriza gahenge kugira ngo hubahirizwe imyanzuro yafatiwe mu nama yahuje abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC. Uyu mutwe wa AFC M23 wavuze ko ushyize imbere agahenge katangijwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri hagamijwe gushyira mu bikorwa imyanzuro y'inama yahuje abakuru b'ibihugu by'imiryango ya Afurika y'Uburasirazuba n'uw'iterambere ry'ubukungu muri Afurika y'Amajyepfo SADC. Ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa kabiri, M23 yari yatangaje agahenge kagamije gufasha imiryango ikora ubutabazi kwita ku babukeneye. Gusa kubera ibitero ngo yagiye igabwaho n'ihuriro ry'ingabo za FARDC, FDLR, iz'u Burundi, Wazalendo n'abacanshuro, uyu mutwe warongeye ubura imirwano. Itangazo AFC M23 yasohoye ku itariki ya 23 muri uku kwezi rigaragaza ko uyu mutwe usanga igisubizo cy'intambara zibera mu burasirazuba bwa Kongo kigomba kuba inzira ya politike. Ibi nabyo bisabwa n'abanyapolitike batandukanye ndetse n'umuryango mpuzamahanga. Gusa iyi nzira leta ya Kongo yavuze ko itazashoboka, ahubwo ko iki kibazo kizakemurwa n'intambara. Forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Ni igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyahoze cyitwa Forces armées zaïroises, FAZ. Mu 2023 ubushakashatsi ngarukamwaka bwitwa Global Firepower Index butondeka ibihugu by'isi hakurikijwe ubuhangange bwabyo mu gisirikare. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyaje ku mwanya wa 8 muri Afurika mu buhangange, kikaba ku mwanya wa 72 ku isi. Kibarirwa abasirikari 166,700 bahoraho. Kikagira inkeragutabara 31,000 n'indi mitwe y'abarwanyi ikorana nacyo. Mu mwaka wa 2023 igisirikare cya Kongo FARDC
cyakoresheje ingengo y'imari ya miliyoni 850 z'amadolari ya Amerika, ayarenga trillion cyangwa miliyari 1000 z'amanyarwanda. Ni 3.1% by'ingengo y'imari yose y'igihugu. FARDC ikorana n'ibihugu birimo Ubushinwa, Uburusiya, Turukiya na Afurika y'Epfo mu kuyiha ibikoresho bya gisirikare n'imyitozo. Ubirebeye mu mibare no mu byegeranyo, iki ni igisirikare gikomeye. Ariko se byagenze bite ngo iki gisirikare kinanirwe gukemura ibibazo by'umutekano muke mu gihugu, kugera ubwo igihugu kigarurirwa n'imitwe y'inyeshyamba irenga 200, kandi hafi buri mutwe w'inyeshyamba ukagira ubushobozi bwo gutsinda igisirikare cya leta? Ni gute FARDC yisanze kuri uru rwego? Kuva mu binyacumi by'imyaka bishize, igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyavuzweho kumungwa na ruswa, gucungwa nabi, kudahembwa no kudahabwa ibikoresho bikwiye. Ibi gishyira ku rutonde rw'ibisirikare bidacunzwe neza muri Afurika. Nubwo ari igisirikare kiyongera cyane mu mubare w'abarwanyi, ariko FARDC yananiwe guhashya imitwe y'inyeshyamba yagiye ivuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu. Uku kunanirwa cyangwa se intege nke z'iki gisirikare bifite inkomoko mu mateka y'igihugu, mu myitozo idakwiye, mu gukoresha ibikoresho bitajyanye n'igihe, ndetse n'ibibazo bya politike byaranze iki gihugu. Ingabo za mbere za leta ya Kongo zitwaga Force Publique zatangijwe mu kwezi kwa munani mu mwaka w'1888. Aha hari mu gihe umwami w'Ububirigi Leopold II yategekaga Kongo. Ntabwo yayitegekaga nk'umwami w'Ububirigi bwigaruye Kongo, oya, yayitegekaga nk'igihugu cye ku giti cye, apana igihugu cy'Ububirigi. Kongo yose n'abayituye bari aba Leopold II. Nk'ibindi bisirikare byose byo mu bihe by'ubukoloni, iki gisirikare cya Kongo cyategekwaga n'abaofisiye b'Ababirigi. Abanyekongo babaga ari abasirikare bo hasi cyane muri icyo gisirikare. Ababirigi ntabwo bigeze baha imyitozo ikwiye aba basirikare b'Abanyekongo. Bashakaga ko igisirikare cyose uko cyakabaye gikomeza kubakira ku Bubirigi. Ubwo iki gihugu cyabonaga ubwigenge ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu mu 1960, Force Publique ntabwo yahindutse. Cyakomeje kuba igisirikare gitegekwa n'Ababirigi. Abasirikare ba Kongo bakomeje kuba mu myanya yo hasi, kandi bakomeza kuba abasirikare badafite imyitozo ihagije. Ntabwo ari benshi mu basirikare b'Abanyekongo bazamuwe mu ntera. Ibintu byabaye bibi cyane ku itariki ya 5 y'ukwa karindwi mu 1960, nyuma y'iminsi mike ubwigenge bubonetse muri Kongo. Ubwo umukomando w'Umubirigi wayoboraga ingabo za Kongo, Lieutenant General Emile Janssen, yavuga ko nta kintu na kimwe kizahinduka muri Force Publique. Nubwo igihugu cyabonye ubwigenge, ariko igisirikare kizakomeza kugendera ku mategeko y'Ababirigi. Ibi byahise biteza imyivumbagatanyo mu basirikare, kubera ko bahise babona ko ubukoloni bugiye gukomeza. Mu kugerageza guturisha ibintu, Minisitiri w'Intebe Patrice Lumumba yahise atangaza izamurwa mu ntera ry'abasirikare bose. Yazamuye buri musirikare ava ku ipeti yari ariho akajya kurikurikiyeho. Gusa ibi nabyo ntabwo byaturishije iyo myivumbagatanyo, ahubwo yarushijeho gukaza umurego, bituma Ababirigi benshi babaga muri Kongo bahunga igihugu. Ububirigi buhita bwohereza ingabo muri Kongo butanabanje kubiganiraho cyangwa se kubibaza abayobozi ba Kongo. Lumumba akubita ibipfunsi ku meza ati, bimaze iki kuduha ubwigenge niba mukomeza gufata ibyemezo bitureba mutatumenyesheje? Minisitiri w'Intebe Lumumba yese yirukana mu gisirikare cya Kongo abaofisiye b'Ababirigi barenga 1000. Yarekiyemo bake cyane bari bashinzwe gutanga inama n'imyitozo mike ya gisirikare. Yahise anazamura mu ntera abaofisiye benshi b'Abanyekongo, abaha amapeti yo hejuru, kandi mwibuke aba bose nta numwe wari warahawe imyitozo ikwiye ya gisirikare. Ababirigi bari baranze kubatoza ku bwende. Ubwo bivuze ko abasirikare ba Kongo ba mbere bazamuwe mu ntera, bazamuwe mu buryo budakwiye, ahubwo bikorwa ku nyungu za politike mu rwego rwo kwanga agasuzuguro k'Ababirigi. Lumumba yahise anahindura izina ry'igisirikare cya Kongo, kiva ku izina rya Force Publique cyitwa Armée Nationale Congolaise. Gusa aho kukigira igisirikare cyunze ubumwe cy'igihugu cyose, ahubwo cyabaye igisirikare kirimo amatsinda menshi atandukanye. Aho kugira ngo icyo gisirikare gikorere inyungu rusange z'igihugu, amwe mu matsinda y'abasirikare yatangiye gukorera inyungu za bamwe mu bayobozi hashingiwe ku moko yabo. Uko niko bamwe bagiye ku ruhande rw'abayobozi bashakaga ko Katanga yigenga ikaba igihugu kwacyo. Uko niko babasirikare bahoze bari hamwe batangiye kurasana. Mu mwaka w'1965, nyuma y'imyaka y'imvururu n'ubwumvikane buke bwa politike,
Joseph Désiré Mobutu wari umugaba mukuru w'ingabo yahiritse ubutegetsi abujyaho. Hari ku nshuro ya kabiri kubera ko nanone mu 1960 yari yahiritse ubutegetsi. Amaze kugera ku butegetsi, Joseph Mobutu yahinduye igihugu anagihindurira izina akita Zaire. Kuva mu 1971 yubatse ubutegetsi burimo itonesha, aho bamwe mu banyekongo bahawe byose bakeneye ngo babeho neza, mu gihe umubare munini w'abaturage bo bari babayeho nabi cyane. Ku butegetsi bwa Mobutu, Armée Nationale Congolaise yahinduriwe izina yitwa Forces Armées Zaïroises FAZ, aho kugira ngo ateze imbere iki gisirikare nawe yacyujujemo amacakubiri no gufatwa nabi kw'abasirikare ndetse no kuvanga politike n'igisirikare. Abasirikare bakuru bose yakekaga ko bagirira nawe ubutegetsi bwe, by'umwihariko baturukaga mu ntara za Kasai na Kivu, bashyizwe ku ruhande mu gihe abo mu bwoko bwa Perezida Mobutu bw'aba Bangala, cyane cyane abo mu ntara ya Equateur, bagiye bazamurwa mu ntera hafi buri munsi. Ubwoba bwa Mobutu bwagiye buba bwinshi uko imyaka yagiye ishira. Yakekaga ko hari abasirikare bashobora kuzamutera kudeta, by'umwihariko nko mu 1975 n'1978. Mu gutekereza ko igisirikare gikomeye cyazaba ikibazo ku butegetsi bwe kubera ko gishobora kuzamuhirika, Mobutu wubwe nk'umugaba w'ikirenga ku bwende bwe yaciye intege igisirikare cye, anagitezamo akaduruvayo ku bushake kugira ngo kitazavamo umusirikare ukomeye uzamuhirika. Gusa hari amatsinda amwe y'abasirikare yazamuraga mu ntera, by'umwihariko amufitiye inyungu. Amatsinda y'abasirikare yagiye azamurwa nayabaga agizwe n'abasirikare bakomokaga muri Equateur y'amajyaruguru. Aba bashyizwe hafi y'umurwa mukuru Kinshasa kugira ngo barinde ubutegetsi bwa Marshal. Abasigaye bose barirengagijwe ndetse ntibahabwa ibikoresho cyangwa se imishahara. Ku basirikare benshi ba Zaire, imibereho mibi yari ubuzima bwabo bwa buri munsi. Abasirikare bafite ubushobozi bwo kunyereza umutungo kubera imyanya barimo barabikoze. Abandi cyane cyane abo hasi batahembwaga kandi bashonje batangira kwishora mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ubwambuzi mu baturage. Hari n'imvugo yamamaye cyane ku banyekongo muri icyo gihe, imvugo bise article 15. Iyo article 15 cyangwa se ingingo ya 15 ngo yaravugaga ngo débrouillez-vous cyangwa se mwirwaneho. Ni imvugo yakomotse ku itegeko nshinga rya leta ya Kasai yari yariyomeye kuri leta ya Kongo. Iyi leta yari ifite itegeko nshinga rifite ingingo 14. Abaturage rero bakavuga ko hari indi ngingo ya 15 itavugwa ivuga ngo débrouillez-vous, ni mwirwaneho. Ibyo bya débrouillez-vous rero byari uburyo bwo kwirwanaho umuntu akishakira ibisubizo aho leta itabitanze, by'umwihariko mu birebana n'uburenganzira busanzwe, aho abantu birwanagaho mu kwakira no gutanga ruswa ndetse no kwiba. Ibi byavugaga cyane mu basirikare b'icyo gihe ngo batahembwaga. Rero kugira ngo babeho bagakoresha iyo article 15 ya débrouillez-vous bishakira imibereho binyuze mu kwiba no kwambura rubanda. Aho kubaka igisirikare cy'umwuga, Mobutu yateje imbere ruswa mu gisirikare, aho yemereye abayobozi bakuru mu gisirikare kwibwizaho ubutunzi binyuze mu nzira z'uburiganya n'ubwambuzi. Icy'ingenzi kwari uko bakomeza kumwumvira no kumufasha kuguma ku butegetsi. Byageze aho abajenerali benshi bahinduka abacuruzi bakomeye aho kuba abayobozi b'ingabo. Ibi byatumye ubunyamwuga n'ikinyabupfura mu gisirikare cya Kongo biba ikintu kitaboneka. Uko kubura ubunyamwuga kw'ingabo, ruswa no gufatwa nabi kwazo byatangiye mu gihe cy'ubwigenge byashinze imizi ubwo Laurent Désiré Kabila yatangizaga urugamba rwo gukuraho Mobutu mu 1996. Ubwo ingabo za Kabila zageraga i Kinshasa mu 1997, igisirikare cya Kongo cyamunzwe na ruswa ntabwo cyari kigishobora kurwana. Laurent Désiré Kabila akigera ku butegetsi nawe yakomeje mu nzira y'abamubanjirije. Ntacyo yakoze mu guca ruswa mu gisirikari, ahubwo yakoze ibishoboka byose ngo arinde ubutegetsi bwe. Ubwoba bukomeye yari afite kwari uguhirikwa cyangwa se kugambanirwa n'abanyarwanda bamufashije kugera ku butegetsi. Aba banyarwanda bamushyize ku butegetsi bamaze umwaka muri Kongo ndetse barandatangiye kumufasha gushyira ku murongo igisirikare cya Kongo. Ariko nyuma y'umwaka umwe yabategetse kumuvira mu gihugu, na cya cyizere gike cyo gutunganya igisirikare cye yaratangiye gufashwamo n'abanyarwanda gihita kiyoyoka byihuse. Ibi byanateje intambara ikomeye cyane y'akarere kose. Ingabo za Kabila zari zigizwe n'abasirikare benshi b'abana badafite uburambe cyangwa se ubumenyi ubwo aribwo bwose mu kurwana,
kubura imyitozo, kubura ikinyabupfura n'icyizere mu bayobozi babo byabashyize mu mwanya mwiza wo gutsindwa intambara. Aba basirikare nta mahirwe na make bari bafite yo guhagarara imbere y'inyeshyamba zabarwanyaga. Uko niko Laurent Désiré Kabila yatabawe n'ibihugu birimo Angola, Namibia na Zimbabwe. Ingabo z'ibi bihugu zazanye ibikoresho bikomeye birimo za kajugujugu n'indege za MiG n'imbunda zigezweho, zimufasha kubona intsinzi nto kandi mu gihe gito. Gusa ibi ntibyarambye. Ubutegetsi bwa Laurent Désiré Kabila bwarangiye ku itariki ya 16 y'ukwa mbere mu 2001 ubwo yicwaga n'umwe mu bamurindaga akamutsinda mu ngoro ye i Kinshasa. Umuhungu we w'imyaka 29 Joseph Kabila yahise ashyirwa ku butegetsi aragwa intambara nk'umurage ukomeye w'ubutegetsi bwe. Mu kwa 12 mu 2002 hasinywe amasezerano y'impande zose zari mu ntambara muri icyo gihugu. Biba iherezo ry'intambara ya kabiri ya Kongo ndetse haza n'icyizere ko Kongo itangiye igihe cy'amahoro arambye. Gusa siko byagenze. Aya masezerano yari yubakiye ku gusangira ubutegetsi, yemerera abahoze mu nyeshyamba kwinjizwa mu gisirikare no mu nzego z'ubutegetsi. Ibi nibyo byerekeje ku kurema Forces Armées de la République Démocratique du Congo, FARDC. Iki cyahise kiba igisirikare gihuriyemo abasirikare bahoze barasana, bamwe ari ingabo za leta abandi ari inyeshyamba. Nubwo ibi byakozwe hashakwa amahoro n'ituze, ariko ku kuvanga ingabo byabibye imbuto y'amacakubiri y'ahazaza mu gisirikare cya Kongo. Kuzamurwa mu ntera muri icyo gisirikare ntabwo byashingiraga ku bunararibonye cyangwa se ubuhanga mu gisirikare, ahubwo byashingirwaga ku mpamvu za politike. Ba kamandazi cyangwa se abayobozi b'ingabo batoranywaga hagendewe ku buryo bakunda cyangwa se bubaha umugaba w'ikirenga, hatagendewe ku bushobozi bwabo. Ibi byaremye igisirikare aho kuba uziranye n'abayobozi ari byo bifite agaciro kurusha ubumenyi n'ubushobozi ufite. Muri icyo gihe aho kubaka igisirikare cy'abanyamwuga kandi gikorera hamwe, President Joseph Kabila yayoboraga igisirikare anyuze mu buryo butari ubw'amategeko. Kenshi hafatwaga ibyemezo mu ngabo hatanyuzwe mu nzira zizwi zikurikije uko ingabo zirutana. Imwe mu mitwe y'ingabo cyangwa se amashami ya gisirikare nk'iryiswe Shark Brigade bagenderaga cyangwa se bagakurikiza amabwiriza avuye kuri President Kabila ubwe, apana ku bayobozi b'ingabo. Ibi byateje ikibazo mu basirikare bakuru, kubera ko umujenerali ushinzwe ingabo yisangaga hari itsinda ry'abasirikare adashinzwe ndetse batanamwubaha kubera ko amategeko yose bayakuraga ku mugaba w'ikirenga. Aba basirikare bakuru benshi binubiraga ko amabwiriza batanga mu gisirikare agongana. President Kabila agatanga amabwiriza ye, ba kamandazi nabo bagatanga yabo. Mu mwaka wa 2009 hasinywe amasezerano hagati ya leta ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba wa Congrès National pour la Défense du Peuple, CNDP. Amasezerano yavangaga ingabo. Abasirikare ba CNDP bakinjira mu ngabo za Kongo. Bivugwa ko ikosa rikomeye ryakozwe icyo gihe ari uko abasirikare ba CNDP bamaze kwinjira mu ngabo bagumanye ubuyobozi bwabo butandukanye n'ubwa FARDC. Ibi ngo byanatumye abasirikare ba CNDP bari mu ngabo za Kongo bahangana n'abasirikare ba FARDC. Bigeze mu 2012 abasirikare 300 biganjemo abahoze muri CNDP biyomoye kuri FARDC bashinga umutwe mushya w'abarwanyi witwa M23. Bavuga ko bafashwe nabi mu gisirikare kandi ko bavangurwa, kandi ko leta ya Kongo itubahiriza amasezerano yatumye bavanga ingabo, harimo no guhagarika gutoteza no kwica abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Kuva mu mwaka wa 2003 abaterankunga mpuzamahanga bagerageje inshuro nyinshi gufasha mu kuvugurura igisirikare cya Kongo no kukigira ikinyamwuga. Gusa ibi byose ntacyo byatanze, kubera ko kubura ikinyabupfura n'ubunyamwuga buke bisa naho aribyo byakomeje kuranga iki gisirikare. Ibi bikiyongeraho ruswa, imiyoborere idakwiye mu gisirikare n'ibindi. Imwe mu ntege nke zikomeye z'igisirikare cya FARDC ni ukubura ibikoresho bigezweho bijyanye n'igihe, ndetse no kutagira abasirikare bateguriwe urugamba bigendanye n'ikinyabupfura n'imyitwarire myiza ikwiye umusirikare. Usibye ibi, hari ruswa ikomeye cyane imbere mu gisirikare. Byemezwa ko abasirikare bashobora kumara amezi menshi batarahembwa. Kubera imibereho mibi, abasirikare benshi bishora mu bikorwa by'ubujura, kwambura abaturage, gucuruza amagendu cyangwa se gushyiraho imisoro itemewe mu bice bimwe na bimwe bagenzura, bagashyiraho za bariyeri. Bibarwa ko amafaranga abasirikare ba Kongo bakura mu bikorwa binyuranyije n'amategeko nko kwambura cyangwa se gusoresha abaturage agera ku 250 by'amadolari buri kwezi.
kandi birumvikana nta na rimwe muri aya ngaya rigera mu isanduku ya leta. Bamwe mu basirikare bakuru ba Kongo bagiye banafatirwa mu bikorwa byo gufasha inyeshyamba bakabaye barwanya. Raporo zimwe na zimwe zagiye zemeza ko hari intwaro ziva mu gisirikare cya Kongo zikajya mu nyeshyamba kandi zitanzwe n'abayobozi b'ingabo. Hari nka hamwe byavuzwe ko abasirikare ba Kongo bari ku rugamba barwana n'inyeshyamba, maze umuyobozi w'abo basirikare ba leta agategeka abasirikare be kurasa mu kirere nk'uburyo bwo kumenyesha inyeshyamba bagiye kurwanya ko abasirikare ba leta baje, ko bari hafi aho ngaho kugira ngo izo nyeshyamba zihunge. Usibye kuba umusirikare wa Kongo ahembwa akaba mu madolari 100 ku kwezi, nta n'ubundi buryo leta yashyizeho bwo kuborohereza imibereho. Ibituma imiryango y'abasirikare muri Kongo ibaho nabi cyane, bitewe n'uko abasirikare benshi baba kure y'ingo zabo kandi bikagora abasirikare kujya gusura imiryango yabo nko mu gihe bahawe ikibari kubera ibikorwa remezo bidahagije mu gihugu. Bamwe mu basirikare bahitamo kugendana n'imiryango yabo, aho mu bigo bya gisirikare bimwe na bimwe haba hanabamo abagore n'abana b'abasirikare. Ibi bituma inyeshyamba ziteye ikigo cya gisirikare runaka iyo mirwano inagwamo abagore n'abana. Iyi mibereho mibi y'abasirikare ba Kongo rero yavuyemo ko benshi bagiye batoroka igisirikare bakigira mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Mu kwezi kwa karindwi k'umwaka wa 2024 abasirikare 27 bataye ibirindiro byabo mu bice bya Matenge, baza gufatirwa mu maduka y'abaturage hafi aho ngaho barimo basahura. Iyi myitwarire yatumye hatangira gufatwa ibihano bikomeye cyane ku basirikare bakoze ibyaha. Mu kwezi kwa gatanu mu 2024 hari abasirikare benshi barimo n'abakuru bakatiwe igihano cyo kwicwa bahamijwe ubugwari no guhunga umwanzi ku rugamba. Leta yavuze ko ibi bihano bikomeye ngo bigamije kuzana ikinyabupfura mu basirikare, ariko imiryango mpuzamahanga irengera abantu ikavuga ko leta irimo kubegekaho amakosa yayo yo kunanirwa kubaka igisirikare gihamye no kubafasha kubaho neza. Iyi mibereho yose rero ni ituma leta ya Kongo ihanga amaso ingabo z'ibindi bihugu ngo arizo zirwana intambara yayo ndetse ikanishingikiriza ku bacanshuro b'abanyamahanga.